Sarparasti Navoish, şirketi farmasevti Yosin M. Assalomu alaykum. Va alaykum. Marhamatlar, xona abdi. Go'sht buni? Lava. Ma tushundimki, kafeyi shuma neobычный biraz, необычный цены яхи. Необычный. Чего необычный bilgish? Men ham tushishmetomni nigah qilib, sразу mefahmdim mefostoni. Haqqoni? Mana hozir men mefahmam, hozir nigah qilchi. Hozir. Tak, men fahmdim. Shu hozir meberam. Hop. Choy, let's go. شما چای خواستید، شما لیمون خواستید. این چای لیسکو لیمون. Kal neyse. Hakkını ben fahmedin mi kişi mi yok? Ya okey çuya ne? Kşot yani. Eşçi. Vay be. Baba. Mehurdagi ama ya. Siz mehurdagi tom mi? Hozirga, hozir mashhur megan. Hozir men sразу achimotom mefahmam. Bili? Tak. Shu fahmdim. Hozir meberam. Fahmdim. Ana, marma? O rahmat. Şuna. Kahkras mı bakın? Grechka free kaklet. Marma? Töre. Eşmo. Kavnes oldu. Kavnes. Çıkı, zor meko? Makul olmaz? Tamam. Mahmut. Sen var ne? Şmo be. Roltun havada. Mahmut sen oldu mu abi? Hozir men tushmetom nigah qildim, fahmdim. Kisetonada yakunusam man zehram, ufta shmo o'ka deydi. Mana yakunusam roltun. Optimalni beryapman. Alash ishlaysan. Rahmatli ko'rdi seni shotim ediyorlar. Xavotir nechun уже pulchi giftagi. Chiqib. Endi neobычный-ku. Уже pulchi giftagi hamash rashod chidagi xavotir nechun. Ба YouTube канали Tajik Show обуна шуда, ҳама рӯза худро бо табассум таъмин намоед.